luar biasa. Kita bilang rupanya macet guys. Luar biasa, luar biasa. Dari belakang aja tadi kan hampir 1 kilometer. Nah, dengar. Nah, ini katruk kampung ya kita bilang. Nah, katruk donya punya kenan guys macet ha. Nah, nya kuno wait kuno. Pah bak jembatan macetnya kuno lah kampung ayah long juga guys kita bilang. Kiban guys. Kiban mengerikan guys kiban. Mana tahu. Nah, ini ada takbir dan wo. Guys, Ini belakang. Kebai gerung ah. Gerung kebai gerung ah. Kurung tak raya ta guys. Menurut lah. Kebai gerung ah. Iya. Ini tak raya guys. Luar biasa gerung. Luar biasa guys. Tapi ke kan yang berat di merdu guys. Rupanya guys kutablang bisa berat hat guys. Tapi hana heboh guys. Tapi ke merdu rupanya kutablang mengerikan guys. Kurung bena guys kro. Alinya macet anuronyo. Anuronyo musibah kutablang guys. Ngeri tak banyak macet guys. Nyolong menuju rumah long be.